Assalamu alaikum. Bizdin kadrolu konuklarımız. Bugün bizdin kичинекей desem adashmam çoğun bir açılışımızga hoş geldinizler. Altınday uaqtыңарды bölüp kelgeniңер үчүн çoğun rahmat. Мындай жакшылык кылууда жарашып атабыз. Жаштарды жакшы жака не кылып атабыз, чакырып атабыз. Ошол чакырыктардын бириси биздин мындай спорт кийимдерин сатуучу магазиндебиз. Эми бул биринчиси болуш керек. Мындан да көп ачылыштар болуш керек. Жана жаштарды спортко, жакшы жака, ден соолукка үндөшүбүз керек. Ошон үчүн бүгүн биздин ачылышыбызга келип дуасын бере турган аксакалдар бар, айыл башчыбыз бар. Ошолорго бир катардан сөздү берер эл дагы. Андан кийин магазинибизге кирип, магазиндин ичинди көрөйүк. Айылбек башчысы Халил Талабеке. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, урматтуу биздин тургундар, жарандар, аксакалдар. Мына бүгүн биз Марлен Айшуңуздун спорт буюмдарын ушул жерге алып келип, жашынакай эл менен элди спортко кызыктыруу максатында анын өзү ушул спорт чөйрөсүнө чыккан жигит ошо магазинди спорт буюмдарынын ачылышына азырына келип отурат баарыбыз. Ошону ачык деп жарыялап коелуп, ушул жерде ушул магазин өсүп мамлекетке, элибизге кызмат кыла турган жашынакай магазиндерден болсун. Бул азыр азамат уулубуз айтып кетти. Биринчиси эмес, акыркысы эмес. Марлен өзү мына дүйнө жүзүн кезип келген жигит. Бул жигит эмнелерди алып келиш жакшы элек. Ошон үчүн Кыргызстанда да биздин биринчи жолу ушундай жакшы спорт буюмдары магазин ачылып жатат. Ошол элибизге кызмат кыла турган жакшынакай магазиндерден болсун. Өнүп өссүн. Азыр биздин аксакалдарыбыздын атасы менен ушул жер ата менен эл көгөрөт дейт. Жаныбызын эл көгөрөт дегенде ушул аксакалдардын атасы менен анан ачылыш башталат. Рахмат. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve nâkıbetü muttaqin ve salatu ve selamu ala Resulihi ve alihi ashabihi ecmaîn amma ba'd. Vardır alemlerde kendi yolu Allah Teala'ya maktolar olsun, şükürler olsun. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salamlar, salavatlar olsun sallallahu aleyhi ve Resulullah. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e hadis var. Baldarı gelecek zuriyat baldarınlarda 60'ga üretküle, suda sürüşke üretküle, savayında zıkkılışka, nayza atışka üretküle dedi. Elhamdülillah bizde at biniş demeleri çok olsam hazırki sportun en büyük türü uşalardan magazin iken, sporçulardan magazin iken bir yerde futbolçular buladı, voleybolçular buladı, başka türlü spor türündeki ballar şu yerden demek kırışat iken, tahminler kırışat iken, uşan için şu magazinde kutlu olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet amallarına kılıp, şunday magazinlerde açılıp atıp etsinler, bular gelecek nuğunuz, ballarınızın kanunu kör atıp etsinler, rahmat, Marlen, Havacı magazinler kutlu olsun. Şehirden köp sporcu bununla yaş sporcu ballarımız şehirden giyinişip, şehirden bazı gerekli nemelerde alışıp aldığın memleketimizin aldığı oyunculardan, sporculardan çıkışta bular çoğun salın koşkular. Elhamdülillah yeni bir dua kılavuz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve nâkıbetü muttaqin ve salatu ve selamu ala Resulü fil âlihi ashabihi ecmaîn amma ba'd. Allahümme Rabbena ya Rabbena taqabbal minna inneke entes semî'ul alîm ve tub aleyna inneke inneke tevvâbul rahîm ve qina ve rahmetna ila şerril tariqil mustaqim fi berekatil rahmanir rahim. Allah'ım şu magazinler kutlusun, hayırlı kutlusun. Şuna hizmet işleyenler var, evvelama şu yerge katışırsan, hayırlı kuruluşun başçısı, onun orunbasarı, onun zamları, bana güvenli bazı jigitler, Zaaflarının arkitekturlarının başçıları, oblasının arkitekturlarının başçıları, Ошондой спорт бөлүмдөрүнүн көптөгөн балдары отурушаткен баардыгыңарды Алла Таала ден соолугуңарды чың кылсын, өмүрлөрүңөрдү узун кылсын, өрүшпөрүңөрдү жайып кылсын, ак аялдарыңар менен өмүр шерик жашап,
baldarınlardı tarbiyala, östürmemde güç kuvvet, sabır kalat, hidayet versin. Ey Rabbim Allah'ım, aldığınlarda işmoktan işlerinizde bereket hata versin. Ya Rabbim Allah'ım, memleketimizin aydınlatılışına, prezidentimizin koyulan talaplarının atkarışına, bardığınlarda güç kuvvet versin. Rahmet ya Erkan Allah'ım. Ova, Marlen'in aşatası, bizim aşatağız, gene bir söz söyleyip koysanız. Саламатсыздарбы, урматтуу эл журт. Мына бүгүн Өрүс айыл өкмөтүндө Вахаптын юбилейси тарабынан спорт боюнча магазин ачылып отурат. Бүгүн мына Алай Жабалович асында сүйлөп кетти, жаш тилектерди келечектерге кошулат. Бирок келечек жаштардыкы. Бүгүн мына уулубуз Марлен көп жерлерде дүйнөнү кыдырып, көп жерлерде көрүп, биздин Кыргызстанды таанытып, Жалал Абад областыбызды таанытып келип, бүгүнкү күндө өзүнүн жеринде, ушул Жалал Абад шаарынын, Жалал Абад областынын Сузак районунда ушундай жакшынакай жерде магазин ачып отурат. Ушул ачылып аткан магазин эл журтка, спорт магазини, эл журтка, ушу жаштарга кызмат кылсын. Бул чектөө болсун. Вахап өз негизи жашынан бирге окуп, бирге туруп, бирге иштеп, ушу күнгө чейин бирге жүрөбүз. Өзү күчүрмөн, ушу изденген, ушу көп нерсеге көз жеткен, заранее билген адам катары. Мына анын уулу, жалгыз уулу Марлен дагы ушул жолдо мен бул спорт чөйрөсүнө кетти. Spor çevresinde bu Kırgızstan'da ataklı olup biz daha töz kökü jetip süylüp turabız. Şunu Jakşınakay magazin açıp oturat. Uşul magazin çek bol olsun oğlum. Sen dünyanın atağı çıkan şu Kırgızstan'ın gelegin iyi kötürgün jakşı insanlardan bolasın dep oylop. Vahap sen uyuңda Marlen har daim jakşılıklar olsun, Fatima iyilikler olsun. Жақсы күндер болсын. Кыргызстанда ар дайым жақсы күндер болуп, тынчтык болуп, ийгиликтер жарала берсин. Мамлекетибиз тынч болсун. Ушул жакшылыкты ойлоп келип жүрө берели. Рахмат. Çok rahmat. Dua tileklerge. Hazır bardığına kelgen adamları bardığını biz telefon номерлерин жаздырып алдык. Hazır ошол telefon номерлеринен ар бириңерге жетиштүү кылып лотерея ойнотобуз. Азыр бизге эң бир кичине болгон жаш баланы алып келип ушул жерден тартырсак. Gel 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 gel. 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 Yok bir tane. Bir bana bir dakika alıp otur. Bir tane alıp 557 30 77 degan nomer kimniki? Ağayga belekleri koysak. Ağay qo'yasiz. To'xta. Al deganda olib berasiz. Topshirib olganda, bolalar çok sinirli. 0550 08 00 04. Kimning nomeri? 0500 keling Zaqay. Keling Zaqay. Bering. Hakem. Rahmet biz bana şu taştalak. 0554 49 49 55. 0554 49 49 55. 05 999 66 65 31. 66 65 31. 66 65 31. 0550 38 48 98. 0550 Oldu Kings'de Tosma kaç? 0552 0552 78 00 43. 0552 78 00 43. Tutayız. 0555 85 79 07. 0555 85 Acık yazdı. Asakal Acık yazdı. 0553 28 54 55. 0553 28 54 55.
0550 88 99 71 0550 88 99 71 84 0551 57 57 84 0999 30 19 99 Kimdeki? 0999 30 19 99 0550 77 44 40 0550 0550 37 12 37 0550 37 12 37 0776 70 87 26 776 Belek tügün şeyin ön töreyle şimdi. Ova, жақшылықтың nişanı. 0705 500 050 0500 Belek futbolsun mu? 0701 13 00 07 Belek futbolsun. 0701 92 76 92 0701 92 Belek futbolsun. 0755 44 44 93 0755 44 44 93 Belek futbolsun. 554 00 40 20 554 00 40 20 0704 24 01 56 0704 24 01 56 Belek olsun. Anne. Anne. 0555 09 00 26 0555 09 00 26 Belek olsun. Belek 552 17 15 35 552 17 15 35 Daha güzel tutayız. Başınca top nomin kotarıp düşkün ekende 551 10 50 00 551 10 50 00 Belek edelim 554 78 78 71 17 0554 78 71 17 Açtan kutlu olsun 555 18 02 18 755 18 02 18 Atamalar. 0777 550 13 05 71 550 13 05 71 550 55 85 53 550 55 85 53 556 15 05 70 556 15 05 70 Git kutlayız. O da. Tak 777 43 00 05 43 00 05 Kutlayız. 779 85 95 72 779 85 95 72 Tutayız onu. Hadi. Bilek var mı? Bilek yetişti mi? Ne kadar? 755 57 55 57 755 57 55 57 Hadi tutayız. Hadi. Hadi kamera. 755 63 52 53 63 52 tutayız. Hadi kamera. 555 66 91 77 555 66 91 77 Hadi gel gidelim. Arada
551 16 66 00 16 66 00 554 09 88 88 09 88 88 09 88 88 555 600 708 60 07 08 60 07 08 995 00 95 01 00 95 01 Acıken kendisi 771 11 11 95 11 11 95 551 83 68 68 83 68 68 83 68 68 yok 778 26 48 30 26 48 30 26 48 30 Öyle 779 74 60 15 74 60 15 70 60 15 72 10 10 69 10 10 69 772 17 15 35 17 15 35 557 85 95 72 85 95 72 778 14 47 98 778 14 47 98 551 67 77 17 67 77 17 Hadi gel kendiniz. Böyle tutmasın. Bana beni kalmayla. Oldu. Oldu mu? Kalanların. Beni kalmaganlar keler öz. Beni kalmaganlar. Beni kalmaganlar var. Beni kalmaganlar kalır. Kuday nasıl kılıp beni kalganlar belengeni жақшылыққа қолданып сілерді жақсы бір игіліктерге жеткілер. Сілердің балдарыңада дүйнен бүкіреткен қырғызымның желегін желбіреткен жақсыларға бір спортшылардан үміттің жақсыларға бір қызықшылығымен дүйнен бүкіретіп отырған мұсылман жігіттерден болып тәрбиеленушіна жетілішіне барлығыңызды Құдай тамам қолдасын. Амин Алла. Hazır rasmi açılış kılavuz lentavızı kesip azemine. Hacı gidelim gözünüzden. Üçüyoruz keselim. Hava. Gelin. Tamam. Kol çalıp koysa kula jigitler lentası kesildi. Allahu Ekber. Lentası kesildi jigitler. Kuda kalasa Marlen kanday bir emgek kıldı bu kaçı. Men baştalgandan ne mına dualarını kaytıp sırdaganını, kaytıp menet kılganı gördük. Bismillah deyip o kadam menen kadam başlayacağız. Hacı gel, çekile. Ayın başı, çekil. Bismillah, radımız sileriz. Bizim bagajını görüp. Bismillahirrahmanirrahim. Çekile, bakmadan eşiniz açın, gelin, girin. Bizim havalarını görüp.